Ngani kule ngoma lena uyazi ukuthi le ngoma yini le ngoma lena ilokhuzana ilokhuza le ngoma lena I free kick uyabona I free kick lapha lekho kwenzeka lapha ebholeni I free kick ke lena ke ukuthi ingenile bese iphika kuthiwa hayi ingenanga bese ngibuyisana ibhola futhi hayi wena shaya nge-slow motion iphinde futhi likhaleni ethi yiyo iGucci ke yenze njalo free kick wale impela sekuphinde kabili akusikhulume yamasama ngoba sesiyavala sihlale kumasama ngoba sifuna sama yeah sama phela siyavota singakhohlwa African Music Award siyavota siyavota bafowethu R10 Mthandeni uthumele kule number ngivele ngikhohle 33485 yeah uthumela kule nombolo lena bafowethu RY10 uyise kuphi ku33485 ngoba mawuthi 2 bazocaba ufaka u2 lo bazofaka u2 hayi phela uyise sikhuluma neimpizi lapha impizi mayivota zivota ngobhopopo iphethwe obhopopo ngezandla nje bangikhuluma eDenver lapha eJeep lapha eGogo eGeorge Goch Fosrolas eMrafu eGoli e17 kwaMasha hostel yebo hayi bafowethu sithi sithumela kuleyo nombolo engishilo hayi ke siyabonga awuthanda maskandi nangumuntu fanele nimzamele nje naye yaqoka itight ngiyambona uyoshaya le pose oshaya noma ushaya uyashaya ama pose maneza aningishaya le pose yakho noma khona nje pose asishaya ngoba naye unayo lento ngamahu unayo lento kuma mbijana hayi musuthi mbijana hawo mbijana phela lale valelisa umnandi bafethu sawubona ubhlungu sala kahle isiphelile etime lapha Ukhozi FM kwisikhondla somsakazo ubufake imali Mthandeni Sk lo idatha ibinganani idatha lelo Ukhozi FM siyavalisa papai siyabonga kakhulu nanokuthi nje bafethu amasama asishadise yebo awusashada sashada ngizwile futhi neGucci ekseni lapha kusigqemeza ngiyabonga siyabonga siyabonga mpoko ke sibe bahle nje kuwena hawu hayi siyabonga uhambe kahle bye bye awuveke